Asinambitheki kumalunga e-EFF ezingena manje ekuseni ngo-Dr Mbuyiseni Ndlozi osesolile esikhundleni sokuba yilunga lephalamende ngaphansi kweqembu le-EFF ku-National Assembly. Angiqale ngobingelele ngwamukele le channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo waphansi le enkandla. Mangabe uyaqala ukufika ukuthi ngenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe le video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngaphansi kwethu esivula ngazo nje ekuseni kuqala ama-office hours zithi-ke usesulile esikhundleni umnumzane Dr Mbuyiseni Ndlozi. Abantu abaningi bengicabanga ukuthi-ke bebelokhu beyibuza ukuthi ngempela kuqhubekani ngoNdlozi njengoba-ke abantu bebehogela umoya ukuthi-ke abazwene kahle ngaphakathi kweqembu le-EFF, ikakhulukazi-ke yena nomnumzane Julius Malema ongumholi noma ongupresident weqembu le-EFF. Umoya-ke wongezwani phakathi kwalamalunga amabili eqembu le-EFF waqala-ke mhlazana-ke kuhamba umnumzane Floyd Shivambu oboyi-deputy president waleli qembu le-EFF, lapho khona-ke kwabonakala ebhaleke ezinkundleni zokuxhumana ku-Instagram ememezela-ke ukushiya kwakhe eqenjini le-EFF. Kwase-ke kuvela unkosikazi ka-Dr Mbuyiseni Ndlozi elayika leyo post. Kwase-ke kubonakala emva kwalokho sekubonakala-ke umnumzane Julius Malema hambe ekhuluma ngalokho egxeka leso senzo sikankosikazi ka-Dr Mbuyiseni Ndlozi, yize-ke noma engavesanga-ke wakhuluma ngaye ngqo ukuthi-ke usho yena. Emva kwalokho-ke belokhu-ke kube ngathi-ke ugadla kuMbuyiseni Ndlozi, kodwa-ke engacacisi nokho ukuthi-ke ubani lo asuke-ke ekhuluma ngaye. Uzokhumbula nje emalangeni ekupheleni-ke kukanyaka ka-2024 lapho khona-ke kwabuzakala kuye uDr okanye-ke uJulius Malema ukuthi-ke ngabe kuqhubekani ngoNdlozi kanye-ke neqembu le-EFF. Wathi-ke mangabe nifuna ukukhuluma naye zikhona iy'namba zakhe, angeke-ke silokhu-ke silandelana naye thina simkhulumela. Namhlanje-ke uDr Mbuyiseni Ndlozi emva kwaso sonke lesikhathi usekwenzile abantu abaningi bengicabanga ukuthi-ke bebekulindele ukuba-ke kube khona akumemezelayo ngesikhundla sakhe noma-ke ngokuthi-ke umngephi neqembu le-EFF, yize-ke noma engasuli njengelunga leqembu kepha esula njengokuba-ke yilunga leqembu ephalamende ngaphansi-ke kwe-National Assembly. Iqembu-ke le-EFF lidedeleke lencwadi namhlanje mhla ka-9 January 2025 libonga ukuzinikela kanye-ke nokubambezela kwakhe kulo msebenzi omuhle kangaka noma-ke kulo msebenzi akasawenze kahle kangaka. Lisho nokusho ukuthi-ke limfisela indlela enhle nalapho ayakhona. Bengingasiyeke kuphela ushiyeke esikhundleni sokuba-ke yilunga lephalamende le-EFF kanye-ke noTetyana naye-ke umemezela ukuthi-ke uyashiya kulesikhundla, kodwa-ke yena bekade-ke engaphansi kwe-Eastern Cape Provincial Legislature yaleli qembu le-EFF. Lezi ncwadi-ke zokusula ka-Dr Mbuyiseni Ndlozi kanye-ke noYazini zaphuma-ke ngosuku olulodwa. IsiZulu-ke siyayisithi-ke kayinuki ingosi wanga, nanokuthi-ke angeke kuvesane kuvele-ke umlotha engazange babikho amalahle. Sifisa ukwazi ukuthi ngempela ingabe yini le ephushe ilunga elingqayizivela kangaka kuleli qembu le-EFF ukuthi-ke lize lithathe isinqumo esiqala kangaka sokushiya ngaphansi kwe-National Assembly, okusho ukuthi-ke angeke nje sambona uDr Mbuyiseni Ndlozi egqoke ezibomvu laphana-ke ephalamende ephikisana ephinde futhi-ke evumelana namanye-ke amalunga ephalamende, nanokuthi-ke ngempela ingabe yini imbangela eyenza ukuthi-ke izimphusha ukuthi azafike kulesi sizathu esinqala kangaka. Sizohlala silinde sibone ukuthi-ke le ndaba iphetha kanjani. Ngizocela kuwena ukuthi ungenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe futhi uyalike uphinde ucommente kulolu daba usho ukuthi-ke wena kuthini okwakho ukuphawula. Sidibane nakwi-video landelayo. Ngiyabonga.